Kublai pi baro shkatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaga singi kilong. Tmu kesenjuk ki taksi ban penkiu dor bai shong kali. Penwa ke ying bishar ya ka mukaduma persya ya ka JACCV. Penmi no ya ki result DSC bat I Shuti Hakari Boy Foundation Day laong ka RBYF ban mi madan ka bits bat dream ban hikai pat ba persya ya udrok. Bat mentang ini apai shki Khubor ki bakam bnia. Kasenjuk East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association EKHL TWA. Hakani ka kenti kalatmu ban penkiu ya kador shong taksi hakani ka district Barok Away. Nakadaw baka umpanyang petrol kalakiu dor hakari Barok Away nakathma USA Israel persya ya ka Iran. Kabadang shong thait mentashipor. Uba uban donbosco Presiden kini kesenjuk ulayat ho uba undang yakran bat kibor joka Transport Department kiba kentop ya u Commissioner bat u Chairman ka Regional Transport Authority RTA halor kini kejingtmu jong kesenjuk. Ulayat ho ru uba kaladan kejing ya menjurlang hapadeng kini kesenjuk bat kesorkar habakiu kador petrol kador shong taksi ru kan kiu lang. Ulaong ya menta ya kene kejing temu haban bu hakmat ke sorkar bahkan ya ka rai jongka. Gula penpau kejing kermen baka sorkar kan penkiu ya ka dor shong taksi ka ban ya hap kerdan bar kejing kiu dor ka umpanyang petrol hakini kisngi. Nakliang kejong ihi kum keseng kapa nijipait nak bahag kamian kejong kipat ba kibabu ya kali ban kunjur kiba kamai ya kali. Nakliang kejong ihi kum sorkar kali perkham dam lamar kene kejing kiu kini kompiang kam Samla dei bong tang ne Khuborjylla kini kene kali jong perthehi prokwe nakadaw jong ka takatma ka bangingi haki rensan social media ya ki jubab nani ya ki bro te habi de kini kejing kiu kompiang menta nakliang kejong hi ngin ya hak da kejing tho sorkar bala kuno di perkhat lem nak menta kejong bro kamtam bobo ya kali bat ini kinong ya kali kunjo namar ba kemusulong no lara ka hiar kompiang ngiruk ni kloy ban penhiar ka bai kali lara ka kiu kompiang tinakaliang jongi ni hap tepat sorkar ba lakuno ke di ban kiu lemno bai kali nama sisim lakiu kompiang is essential commodities berfat lakiu itu andi ban perkatang tentang Kaying Kashari District kala penuai no haka arpo artarik ya ka mukaduma persya ya ka Joint Action Committee of Commercial Vehicle JACCV halor ka jingkhang ya ki kali kamai ya ka senam hajar arpoe nakada ka jingkiu dor palad ka umpanyang petrol. Uba wanan Donbosco Chairman ka JACCV ulapan pau ka jing sngongu ya ki muktiar jong ka ni ka seng ki balaya sat ting ban yada ya ka jingle jong ka JACCV hakitu gisnem. Kajing syembenta jong kinongnya bat kitrai kali hakan ka strike kalong deka mons ngobha balapan bor danu laong uba jerwa. Nakliang ka Joint Action Committee of Commercial Vehicle mata sni ai kublai sikade ya yang besar bodon burom ba kala penput ya kini kakis kejungi mata sni harwi dei bar ka jeniki kejungi mensua hausna marjar huai nak mata kejungi dor kakak kumpnyang de sibon kejingile nak lang jungi hadian ba sorkar kala sngap ya ke ba mangi hi kum kaseng ni adawa ba mas ndep covid hi pintiu ba impnyang dan nak lang kejungi hi ngim sulak su banong ba ngin ya kamai ngin ya keji masih ni habis sange lakamon subha hi kali kamai kejungi lakumba arte utami ye te nadu nang tu hadu kat menta ngiya kejungi kun kejungi ning ba kakias ba sorkar nama bangsa akias sorkar ning ba kejungi ki kejungi menta sngi pangilayo kejung besar ke bahok nak liang ka jungi bangnya aku beli sikade ya ka ying besar bodom bat ye nong besar bodom jungi ning ba kejung penyesat jungi bayar jungi di ser TS kasing ba hadu kam tasni lapun put ikni ties ba ni kum pasang hi ni ai kejung beli kapang nak kumta ying besar bat nong esa nak liang kasing Khuborjylla Youth Federation RBYF lengba ka Agricultural and Employment Cell haka arpu artarik kalaya kendo yau Deputy Commissioner Khuborjylla u Abhilash Baranwal IAS ban pensngau yaki mat palawanra ada ka seng bat rengkat ke dor khas yaki jing jong ki Samla ka district.
Yakani kakenhon dalam khmad Samla Spirit Hin Employment Secretary RBYF Sengkmi rengkat Samla Risha Nongtri Assistant Secretary ka Education Cell Samla Devon Wajri Transport Secretary but Samla Nathaniel Thank You Executive Member. Hakane kejingnya kendu kinong yalam ke RBYF kila kentu ya Deputy Commissioner ban Shimkhia ban Bodin ban Pensted ya kejing penmi ya ki result jangka District Selection Committee DSC namar bun ki Samla kidang upkmi denti ya kini ki result. Nalor kata ke RBYF kelabu ru ya kejing kerpat. Hapadon kinu ki kam balat haki tenat bapher jangka sorkar kentup ya ki kam casual contractual casual lani haki project bapher ki ba wan hapo ka district de ban ai jingya rap pat jingyo ban tashwa ya ki brieu ki ba de na riboy district. Kawai na kamat bakham kongsan baka RBYF kalapan sngow kadai ban penbena syuti haka riboy foundation day haka saw tarik ujeliu hajar arpun riu. Hadin balaya kendu ya Deputy Commissioner Samla Spirit Hin. Ulayat ho hakilat pathai Khubor ba UDC ulak kular ban pelatno yaki result ka DSC hakini kisngi ban wan. Nakaliang Assistant Secretary ka Education uba Risha Nongtri ulayat ho baka sengru ka sngow kemen ba UDC ulak kular ban Aishuti haka Ribhoy Foundation Day manna usnam haka saw tarik ujeliu. Ribhoy Youth Federation Central Body Haju upon naga employment cell hadin Meghalaya theory tai seni bha harkat kejing ajumut jeng presiden ma jungi ba bikul thank you habi day bat kejingwan jungi hakani kasi ba penta bani kendu ya UDC jongga Ribhoy menir ru ngilaya wan andre nagada ba UDC udon program sigwe ki jaka tengili kendu no ya additional DC habi day ngiyok panikan habi day berka berkejing peslam juga penmi akan result DSC. Tegum tang layak panikan buat additional DC menen. Tuong ba haju kupor bade sekretari jongga DSC. Tolong ba kan ikamat ka bah bangini kenduk darat buat DC banyo akan seni bah. Kumta ngimbang saya banyawan bang makasi. Hadi mengna kenduk buat DC berkolong banikan benda keli. Nagai kada ba ya ka result jongga DSC kipen sedam penmi hadu mentakasi ru kepala empatmi. Tekumta naga yang jungi kum kino yalam jong ka Ribhoy Youth Federation. Kantam naga employment cell. Ilawan min kendu bat ngila request bat ngila ongru iki bagi di benle no ngaban hukam. Kata kolong menpemi no kham koloi ya ka result. Nomor kibabuni kun Samla kala komplain kala wan report syangi ba kala slem pelak kata ka hukum pelak jaga result jong ka DSC. Hadin kum tangi mangse ngon kendu bang ngila benkan bat ka bostuat kolong ba nakaliang dusi ulang ba ngin simkha ya bade bagani kambat kadkum gejing keran jung disim ne ngisutu ba wong bangin penmi no hagi ni net sengi dia kata kadi gejing kendu gejing keran jungi ba nakaliang jungi borok kit khat podang ke por bamanta ngila banjur ba nakaliang gaseng ka banjur ba pidim penmi no kat bala hagi ni si ban wan kamde suban penslam ban subu sengi hadin stayo hadin arteo nakaliang jungi la banjur ba penmi no kat bala hagi ni tayo ban wan te kaya ke bang isnar kolong ba nagalang siu la pedang la nguru wong ba ile ya kata kumba kasengi ke kwa bat kumba kun Samla war kam ki kwa ban pelatnya shan ya bade ka result DSC kabar ke bang yok ban ker DSC kade hagajing thungkam ru hagi gue department kata kolong nadu kam kontraktual kumju kam casual ba kuju gino kinja project bawan apo ke district ke jungi apo ke Ribhoy district nagalang jungi kesengi la banjur UDC ba dalong ke bala udi ben ailat shua ya ki lokal ki jungi ben po Ribhoy but ya ki nu ki pos ki bat ki bom kena Ribhoy jungi kim la bor ni kim non qualification ya kata ki la ban ailat ki ban ba le nagalang si bostor kolong ba ula banjur bom ba nagalang jungi ru office nagalang administration ru ngilekan bala ban ji shua ki lokal ya ki nu ki pos ki bala hapo ke Ribhoy district ki bro kawai bala dia ki kontraktual ane dia ki casual dan di kini kerja projek ru haba kawan apa Ribhoy lare badang doni kena lokal gi bala una elat shua nagal yang ju long ban elat bola kular gi ban elat shua ya kena lokal tagi ni gintin hari gasi long kage ke Khubor bostrat banyo ikendu bodisi ba kage bangi ai show kolong basisok kubesibun
Kakenhon Drug Reduction, Elimination and Action Mission DREAM rengkat berkajing Trelang berka Bosco Integrated Development Society BITS kalapan long yaki program hikai padba persya ya udrok hak hendailat yau maulong balapan kut haka arpuar tarik Jymmang hanong mensong haka bala syembenta live hulai ngut ki Samla pule na skul ba William Carey. Ka dream benta kadang penyiar ya ka program internship jong ki Samla pule bat kalabu ya ka kum ka benta ka ba kong santam ban penlong ya ki Samla kum kinong ya lam hapadeng para Samla haka jingge kun persya ya ka jing di drop. Ka program kelalong ka kerpang lengba ka rukom terekam ka thamai bat ka bayalam dagi Samla pule hi ha ka ki Samla pule internship kila shim benta padba ban penpriang ya ka jing te padba rengkat bat ki jing ruai bat jing shat ki badan benta bat ka phang persya drop ban kring ya upadba kini ki jing pen bernia padba harengkat ka skit kilala ban pensngot ho ya ka Khubor jong ka jingim ka balat na udrak ha ka rukom ka ba internet bat ka basuk ban sngot ho da ki padba no pet kai ka benta ka ba kong santam jo ka program ka dei ka skit ka bala benta bat penwandur bha kat kum ka dream calendar ha ka ni ka calendar ladon u QR code u ba ai la ban yo jing tip shapang baro ki rehabilitation center bat ki contact jong ki lengba kani ka skit ki interns amtang baki pensngot ho padba shapang ka jingma jong udrak henrei kila airu ya kilar kilenti ban pendon kam habadan kam jingyarap ha kini ki juk ki bamta khamtam ha ka Jylla ka jongi pulai bawni udrak ula Jylla bha lengba kani ki jingrai tongin ya sngat bada pusan bha badruk kumjo bangin lang kata ka jingsai shaki wairo ba kumna ba udrak u kta ya ka jingim ka jongi bad ya kayin ka sem ka jongi ba kumjuro ba punjat pentra ya ka inlang kasalan Udrak penjat, penprai kalau ye, penjat ya ke jingim. Udrak penjat, penprai kalau ye, penjat ya ke jingim. Udrak penjat, penprai kalau ye, penjat ya ke jingim. Udrak penjat, penprai kalau ye, penjat ya ke jingim. Udrak penjat, penprai kalau ye, penjat ya ke jingim. Ayo. Kau kena ingatan kena cisaya na, kaya mana sana mana mentah. Kajing klemran, le ulah betul ya ke emlang salam. Kajing klemran, kajing klemran, kajing klemran, kajing klemran. Kajing klemran ya u. Kajing klemran, kajing klemran, kajing klemran, kajing klemran. Kajing klemran, kajing klemran, kajing klemran, kajing klemran. sudah nabayra nalang hudrak nakuaban kalang rihamla ganda ganda Bintang mati ketinggian mati kesantungi Teman-teman ila dolan Sila benar-benar ketinggian kesantungi Kajing klemran, kajing klemran Kajing klemran, kajing klemran Kalau ni yang langsam ke pasniu Kajing klemran, kajing klemran uban dan lawai Kajing klemran, kajing klemran Snap ang buta Kajing klemran, kajing klemran jing klamran Kajing klemran, kajing klemran, kajing klemran Kajing klemran, kajing klemran Kajing klemran, kajing klemran Kajing klemran, kajing klemran Hatu, kani kajing ibay Kaya rat, ni kapenjat susu ya kajing im Raban, balik piam, balik, jangan ayo ya pi Balik, jangan ayo
Hindi mo nasusiba. Malipis nga siya to yang ah. Nga, wala ko kaya kasi yung Kum shibenta ban kentiu bat penklan ya kajing syakri hakakwat kakia hari boy district. Deputy Commissioner Karibhoy u Abhilash Baranwal IAS haka arpo tarik Jymmang ula IT ya kawai ka kali kit nongpang ambulance sya ka senjuk kirang ba shnong Ribhoy district hadien ka jingkerpat na ka senjuk ban yo jingerap na Khubor Sensyar district ban pensuk ya ka jing syakri ya kinongpang bat ki pat ba kani ka district. Ya kani ka ambulance la pelat pat ba ha circuit house nongpo. Haka Jylla kabala sakhi da kinong yalam shnong bat kiri rang ba na keleng ka district. Haka ni kasngi la don lang ru chairman ka senjuk uba BB Makdo u secretary ba PB Seliang rengkat bat ki weipat kinong yalam shnong ki bala wan knang syakani ka Jylla. Na kaliang kinong yalam ka senjuk kirang ba shnong Ribhoy district kilapan pau ya ka jing sngongu ka bakraw ya u deputy commissioner Badru ya ka district administration halor kani ka jingyarap ka badan kambha ya ki padba ka district. Kasenjuk kalakit bokit ruyang ru ya u Abhilash Baranwal IAS shwaban mi no na Ribhoy district banlit shimti ya ka kam deputy commissioner jongka East Khasi Hills district. Kilapan pau ya ka jingkermen ba undang beteng ban syakri ba treshitom na kabenta ka baha kamiat jong ki padba kani ka Jylla. Magdo, Shillong, all the members of the Sinjuki Rabashnong Ribhoy, my officer from Planning Branch, Silent, and all the media people who are here, who are present over here. Thank you for joining us in this auspicious occasion. I congratulate the Sinjuki Rabashnong Ribhoy on getting this ambulance. It's been a long pending request. Thankfully, we were able to secure funds for the same, and we are finally here on this day when we are handing over the ambulance. And from what I have seen, the way Sinjuki Rangbashnong Ribhoy has been working relentlessly towards the development of the people of Ribhoy, I am absolutely sure that there can be no better recipient of this ambulance who will use it for the benefit and the welfare of the people of Ribhoy. So congratulations, and let's move to the inauguration. Thank you. Te to hakani kasgi ka arpu arterik jong benai me arajar arpunrio ka de kasgi ka bansa jikermau kasgi ka bakmen na kamta ka sunjuk kirang ba shnong Ribhoy district hakaba kani ka kam khamslem ngila angnot hakaba ngila dep banbu ka application sa office jong deputy commissioner Ribhoy district na banta ban pan ka kalikit nongpang ambulance na banta banirap ikinong song hakani ka tem Ribhoy ki jongi di kani kasih kalau urlong bat ni kumkasunjuk ni penpau ya kejing semua komen bat kejing ai kublai sibun ya u DC jong kari Ribhoy district bat kumbagitip pas tangkat ni Khubor on sasong hani po district jongi bat insalik ban join sepo is kazil disibun ki kam kilale ulale apo kani ka district kejongi khamtam kejing itelang bat ki dorbasnong bat kirang basnong apo ka tem Ribhoy kejongi tina kalian juga sunjuk kirang basnong ni paha kejing kerku kerdo ya kejing kesem ubule kejing suk nerkat bat ka yeng kesem jong u di DC bat kunjuru ni penpau ke jing sukumen ka bangilayo ikani ka ambulans ka segi kanong sisa ke jing yarap ka bakraw naga banta ki bapang ki bestom ban penpoi marmar ha syaki jaka ajing sumar ni ki hospital hoi yo tangkawi ka ambulans ta long sisa ka ba sem jing e ban penbit penbiang kat ka Ribhoy district ten rangi ki LNT ba hagi ni kindiat banai ki penwanru ka yang sunjuk idang don kilat LNT ka banginya persang kenang bangin yo e kaban bu haman lagi area jong kesunjuk na kamanta bangin yo e kaban ai ke jing syakri ya kini ki bamat ki jing pang system kamtam ki jingja ki ba long emergency kum ki accident bakum di kumtai tina kalian jing kesunjuk ngi khot ngi weru ya ki we pat ki rang ba snong de basnang bakin ai ke jing telang kenang ba ki kam ki babha na kamanta ban penkentiu ke yo kot mangara e ka songsuk songsanya ki ulang salang kanang yairham bat kanang scam nang ni skmat lang ba kesunjuk kirang ba snong Ribhoy district. Menteri Rangba Konrad ke Samla haka arpu tarik Jymmang ulabu mau nong rim bante ya ka building batmai jong ka PASF Abong Noga College marpliru ya ka conference hall jong ka college haniutura. Haka ni ka program la shimbenta da ka sembut kongsan soradini ke Sangma President PA Sangma Foundation
agatha ke sangma MP barim bat no aibut PASF Abong Noga College, Dr. Nagesh Telake, President Navdrushti NGO, Santosh Jagdhane, Head CSR, Dorf Ketal Chemical India Limited, Vijay Nair, Nalor ki bor penyat ke college, kinong hikai, ki Samla pule, bat kinong yalam shnong jong kani kathan. Kani ke building bathamai jong college kadai ke bala Beijing lut da ke Dorf Ketal Chemicals India Limited hapo ka CSR. Kabala dep ban pelat ya ke song pisa ba ningkong ke balong san klur tengka. Ya kani ke project la pentrekam hadin ke jinges soy ya ka memorandum of understanding ha ka arpun riu terik nai wing arhajar arpusan ha pedeng ke PA Sangma Foundation Dorf Ketal Chemicals Limited bat ka Ira Gurukul Educational Trust. Umentri Rangba ulapan pau ya kajing ngongu ya usubut Menon, Chairman Rudin Menon, bat ka Long Ying jo ka Dorf Ketal. Namar kajing kershan ya kani ka jaka puli lengba ka program Corporate Social Responsibility CSR. Ka PASF Abong Noga College kalasdang ya kijing hikai ha ka samoy puli arhajar arpuar kum ka Degree College hani utura hapo kajing penyat ka PA Sangma Foundation. Ka college kalapan ya so ha North Eastern Hill University nado ka samoy puli arhajar arpulai bat la itu ya ka kom ka People's College hapo ka Grant in Aid Scheme jo ka sarkar Meghalaya ha ka khat ar tarik unopra arhajar arpuar. A college was initially thought and conceptualized by our leader, late P.A. Samla ji. For him, education had always been the top priority. He started his career as a teacher, and throughout his life, the aspect of teaching and being a teacher could be seen in the way he conducted himself in any position that he had. Whether he was a journalist, whether during his time as a lawyer, whether during his time as a member of parliament, as a chief minister, as a speaker of the Lok Sabha, or the president of the National People's Party. He always believed in teaching the young generation, teaching values, teaching principles, teaching basic aspects of what it means to be a good human being. And that is why education and teaching had been a part of his DNA from the moment he started his career and throughout his life. So starting his higher secondary school and the college, Bat kitu ki Khubor nglapoi shikabakut tarhadu bangindaya Shembyang Khublei Shibun.